Prva zbirka se zvala Život piše poezije, a druga zbirka se ne zove Život piše romane, kao poslovica, ali se zove... Da se zna koji je sljedeći korak. Da, ali znači kako ti se zove i predstavi nam malo radnju, žanr, šta se događa, možda neke likove koje bi htjela istaknuti prije nego šta uzmemo tu knjigu u ruke. Dakle, roman se zove Ljudi koji volimo i fun fact, kao što sam napisala na poleđini ove zbirke, ja stvarno nikada nisam htjela pisati poeziju. Odnosno, ja nikada nisam htjela biti pjesnikinja. To se dogodilo spontano, zato što to što sam ja objavljivala na društvenim mrežama je trebalo biti kratko. Dakle, ja sam tip onako osobe koja pati da je sve onako vizualno lijepo i nisam si mogla dozvoliti da mi na jednoj slici bude ovoliko teksta. To se ne uklapa, moj onako vizualni identitet i znala sam da to sve što pišem treba biti sažeto, treba biti toku ugodno i sve. I tako sam se zapravo zbog tog Instagrama trebala ograničiti na neke kraće tekstove. I tako je zapravo nastala ta poezija i tako sam ja iz čista mira postala pjesnikinja. Meni je isto bio šok jer kao otkad sam ta pjesnikinja, ja sam svaki put kad sam bila doma i kad sam htjela nešto napisati, ja sam pisala priče, ja sam pisala romane, ja sam pisala nekakve svoje eseje, ali ja nikada, rijetko kad da sam pisala pjesme. I sjećam se da tad kad sam ja objavljala poeziju, ja sam bila presretna, pronašla sam se u nekoj svojoj drugoj sferi i zavoljela sam tu poeziju, zaista jesam. Ali isto tako sam očekivala od sebe puno više i znala sam da želim pisati romane. I tako sam malo kopala po svojim starim skicama, malo razmišljala o čemu želim pisati. I tako se već prije otprilike 2,5 godine se rodila ideja za Ljude koje volimo. I to je prvotna ideja je bila da napišem onako lijepi ljubavni roman, ali sa stvarnim iskustvom. Znala sam da većina tih ljubavnih romana koje sam ja pročitala i koje ja volim, kada ih pročitam, nekako osjećam kao da ti likovi nisu toliko stvarni. Odnosno, osjećam da je to fikcija. Ja sam htjela napisati roman gdje ti uživaš u tome, odvodite u nekakve druge svjetove, ali te ljude ćeš susresti svugdje oko sebe. I tako su zapravo nastali likovi Louis Borne koji dok sam pisala išli su mi na živce. Jer jednostavno takvi su likovi. Tako sam i ja nekad idem samo sebi na živce. Ljudi oko mene mi idu na živce. Oni nikako nisu idealizirani. Njihova ljubavna priča je onako kaotična. Oni rade greške. Oni se mijenjaju tijekom. I baš se sjećam da kada sam pisala taj roman, da mi je moja izdavačica i urednica su mi rekli da mi možda nekada likovi nisu dostojni. Odnosno vjerodostojni. Odnosno da se previše mijenjaju. Ja sam rekla, i ja se previše mijenjam. Ja se svaki dan probudim kao druga osoba. Kako onda mogu očekivati od mojih likova da oni kroz cijelu tu godinu, koliko traje roman, u svakoj situaciji postupa onako kako mi očekujemo da ćemo postupiti. I tako su zapravo nastali Ljudi koje volimo. Ja sam imala samo tu ideju o tome kakvi želim da budu moji likovi, kakvu priču želim donijeti, o kojim temama moram govoriti. I ja sam kasnije i radnju mijenjala, nadodavala nove likove, i uživala sam u tom procesu da stvaram prozu i da jednog dana možda budem više od pjesnikinje i da objavim roman. I sada se to napokon događa i stvarno sam presretna. Kad si